If you fear telefono radio Samoa fa atalo fatu ili nei tai au, ma lole soifua manuia, usimail fa afonga o talo le asatofi. O le whaale tono au nanga trains au kilani, wa pei ai au kilani o se tasi o ai e onge puna oa, ma olo ola e pei o taimi ana mua e mativa. Tu sa malefitu i tu lawa a fia fewa inga trains ana nafi le tele o vaengo le ai, ma le mautonu ai le to a tele e faa moe trains moa onga, o ngā luenga, fa apele tele o fuanga. Ua whai mai eila soipule nu ia Desley Simpson, e le toe wha atua i nei tangata au kilani trains, ma ua ia wha atu sai. Ua pei ua toe ola au kilani taimi o aso ana mua. O le leo ni trains fewa e na nafi na mafua le na ua wha le tonu. Le awala train lata i miro mua, mai tu so le afo le fitu i le tai au le na tupu ai. Ai o ane lava i le afia na nafi o wha atuai ma wha le au ngā nisi o malanga wha atulangaina. E se maile tuta ia o fewa inga trains ana nafi au kilani o lea lava fo i ua lua vai aso o sui taimi o whai ngā malanga. A o whai aita te e ai tu e lua e patino i ai fewa inga trains. Maile sui pule nuu watatau i le Auckland One Rail, le Auckland Transport, ma le Kiwi Rail o na ngā lulue whaatasi e fo ia le whaafitauli. E o maile taime tu whaatasia talo o tae aolo o motu sia le LT say Northland a o pa uai ti munga mamafa wa lolo vai ai nisi o vaenga. O mātua whanga rei leolo o lapata ia ti munga mamafa lanu moli ma whai titili le tau nei. A o Northland i lona o te lenga o lewa ta ua maile lolo vai a mafu e ti munga mamafa na iai ana po. I reporti maile official va ai tau o le awa ule o le asoe ta tau na amata mama i le timu. Ma o le lata i le tūlai ono i le tau nei leolo o maua mai ai i ata le pule ngā nu o Northland le te leina lolo vai. La talata i le whase lau ainga motu sia le tise le tau nei, ma olo oso esu e pē nei le mafu anga. Tu umai i tū tau whemalanga inga, o le fo e eise vaenga o le State Highway se fulu, i le Valnez Road ma o Tangaro Road, wa tāpu nia le leine tasi ona o lolonga. O le pepe na maliu i le whale o le ainga i rānui i au kilani le tai au le aso lua le vai aso nei, wa to a lua i aita maiti mali liu mai le ainga e tasi, i to tonu o le lua tau sanga. A oso esu e pele maliu wha afua se i o le pepe o le awatoe a ngia i lungo le social media le telo reporti wha atatau i le nei ainga. Ma o la waulia na nafi na wha amaunia mai ai e leo, o le to alua ai leo tamaiti, ma e le i ai fo isa isi wa molia. Reporti o le ainga e le fo i le lisi o ainga o lo o mata i tu, e le oranga tamariki ma o le pepe mua, na umalo na ola ya aperilo le lua fe luas fulma le lua, e maliwe na o le wha sina. A o ngā lulu ai pia nei leo, ma le oranga tamariki ai mai se, o le whaatali o so esu enga i le tino maliu o le pepelo na lua wa umalo na ola, o le molimau o le tamau tamaiti wa mali liu i tala le staff, Michael Roger Vane, e le o whaingo fie. O le ana po e masaisai mai e leo le ali ina whaia lato tūlinga na po i au kilani. Tūlinga nei na amata mai si sifo au kilani wha asolo mai i manukau ma papakura ai e le i feto ai ma le isi ta avale. Reportia e umana la velan ta avale. Ai oso i whafotau ma whai e awe wha amalosi le ta avale lea na ia soso aina. Tala mai leo i le tau neo lo iai nei le ofisa lea li i ma e le ofia tala noa ane e o lava fo i le fesile ngia o lo na ingoa. O lo whai pēr wha tala noa ngā leo ma le uai lalo o la lātou wa ainga. Tala wha ai u, e 5.1 miliona tupe wha asawa le malo i totono le 5 tausanga o iluma. A o ia wha amutai le wha aupoponga o totongi o tangata whai ngā luenga e le ato atoa le malosi. Pētu samaleiva se lau tangata whai ngā luenga le ato atoa le malosi a afia, ma e mafuli le tangata yeia afianga le mawhauwhau. O le awha atu mawina peo na totongi le totongi e lalo mai o le totongi maua lalo wha atu la fonoina. Le olo o luas fultolu ta las fululima sene le tūlai le taimi nei, ma e le ai se top-up. O le top-up lea na iwa ina le paketo le lua fe luas fulma le tolu. I lalo le whainga malo le labor, ma le wha amoe ngai a wha amuta i le minimum wage exemption. O le ana wha ape maua lea top-up amata mai le tausanga fō peitai, sau le paketo le tausanga le nei le whainga malo fō, o lea ua le ai. Mai le malo e sili atu le mau o le lua tālai le tūla na i lo le ai o se ngā luenga. Ma o i la tōwho i nei o lo o iai si tupe wha au popo mai le malo lo ma whaionanga wa ai e peo le benefiti o le supported living payment le o lo o tutongi mai e le working income. O Talanala Radio Samoa, Manuel Taiao.